अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अचिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणां भोजं स्मरादुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हुतस्थो भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। सत्यदि त्रियोगे बोधवैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपसद्रूपां त्वां ससर्जाः परमानन्दचिन्मूर्ति सुन्दरीं कृष्णवल्लभं। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तोभ्यं ज्ञानवैराग्यकाभिमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यन्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डा मया पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उपेक्षात कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदृशः कोऽपि योगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मां तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवं तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसेद्भक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तय। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शने च न प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरा स्थिता। भक्तिद्रोहकरा ये च ते सिद्धान्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्तविनिन्दका। अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखे अलं ज्ञानकथालाभैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सुत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधाय सुत उवाच तस्यावच समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गत तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। मुखं संयुज्य कर्णान्ते शब्दमोच्चे समोच्चारन् ज्ञानप्रबोध्यतां शीघ्रं वैराग्यप्रबोध्यताम्। वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात्। नेत्रैरनवलोकन्तौ विजृम्भन्तौ शालसा बुभौ भगवत्फलितौ प्राय शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। चोच्छामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जात किं विधेयं मयेति च। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। व्योमवाणी तथैवाभून्मारिषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरार्षे त्वं समाचर तत्ते कर्म विधास्यन्ति साधव साधुभूषण। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता न गमिष्यति क्षणाद् भक्ति सर्वतः प्रसरयिष्यति। इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं
किं वा तत्साधनकं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयो क्व भविष्यन्ति सन्तास्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदोक्तं व्यमभाषया सुतोवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तं श्रूयते सर्वे किञ्चिन्निश्चित्यचुनोच्यते असाध्यं केचन प्रेचुर्दुर्गीयामिति चापरे मुखीभूतास्तथा नेतु कियन्तस्तु पलायिता हाहाकारो महानासी त्रैलोक्ये विस्मयावह वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणं नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपञ्जन योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तो यत् तत्कथं शक्यते भक्तुमितरैरिह मानुषै एवं श्रीगणैः पृष्ठैर्निर्णयोकं दुरासदं ततश्चिन्तातुरशोथ बदरी वनमागत तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चय तावददर्श पुरतः सनकादीन्मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासनुवाच मुनिषात्तम नारदोवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्विसङ्गमो भवत् कुमार ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तु योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पञ्चाहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजा सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृतरसोन्मत्ता कथामात्रैकजीविना हरिशरणमेवामि नित्यं येषां मुखे वच अतकालसमादिष्टा जरायुष्मन्न बाधते येषां भ्रुभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातपुरं गतौ अहोभाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दिने दयापरै अशरीरगिरोक्तं यत्तत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् भक्तिज्ञानविरागाणं सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमाराऊचु मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योगभास्कर त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तिसंस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके बन्धना प्रकटीकृता श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदा वैकुण्ठसाधक पन्था स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत् पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधि द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचका सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञानयज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतु गीता शुक्रादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणं तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे सीमाशब्दात् वृका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावः प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारदोवाच वेदान्तघोषैश्च गीतापाठे प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणं नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथा सुतोपेतार्थश्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं येनं भवन्तु मोघदर्शन विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागतवत्सला कुमाराऊचु वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूयासं पृथग्भूता फले विश्वमनोहर यथा दुग्धे स्थितं सर्पीर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणं स्थापनाय प्रकाशितं
वेदान्तवेदसु स्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत्य ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण तत्र ते विस्मयकेन यथा प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं सुखदुःखविनाशनं नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवर्धितानं निशेषशिखं शेषमुखगीता कथैकपाना प्रेमप्रकाशकृताय शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदुदयके विवेक। हरि ओं तत्सत् श्रीपद्मपुराणे उत्तराखण्डे श्रीमद्भागवतमात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोत्तम। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।